Mathias Mpuga hamwe n'abanyishengero bo rubajoro habara government on parliament babanza no kuvuganaho umwishyurwa w'ubukama bwa Bunyoro Kitara Andrew Kirungi byakutaga yabagambira ko mukama Dr. Solomon Gafa bushiguru wo kubanza atashemerirwe n'abari kushagika ibiragiro by'abajunge biri kwenda kuremesa okutimbwa kw'amajuta ubwo bariko arabera mu kuremesa omusheke ogurije kuba no gutwara amajuta gatajejine tulinzire okutwara omumaiso bya oil and gas bataba kutugamba byemerezebwe kiwanyisa nti abantu baitu bajja kuferwa emirimo abantu baitu bajja kuferwa entahya ebaire negenda kubaho omubinda bahanura habya abantu abari kweyongera obwingi omuri Bunyoro nabekyo nakyo nti gavumenti nekurora omulingo gwekikozereho kwongera kusemeza enteka zino zokuhereza abantu abo omulingo zigarukirire kandi mutuufu okubeera nga mweralikirivu singa amafuta galwawo embeera y'abantu b'Ebunyoro tejja kukyuka kubanga beesuza amafuta gafulume baganyulwemu mutuufu okuba nti bakyeruppe baagala okusalawo ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda nzikanya naye nti twali alina tusalirawo ensonga zaffe ffe tulina ozisalawo naye era okusalawo ensonga zaffe tulina okukanya nti tulina ozisalawo mu kukanya mu kuwaŋŋana ekitiibwa n'okusa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'obutonde bw'abantu bwe bawangaalira ebibuuzo ebibuuzibwa ku butonde bw'ensi environment twagala amafuta gaggweewo e Bunyoro abantu b'e Bunyoro balekebwe empompogoma nga obutonde bw'ensi buwedddewo nga tekisobola kulima mmere waliwo essuubi eri abantu okuganyulwa mu Uganda ng'eggwanga abantu baitu kwetaaga program eno bweranegenda omu maiso n'abantu baitu basigale basemerere because at the end of it all abataka balina kufiringa that they are part of these activities za oil and gas kubaragaho bazo mu irwarire hange rya Hoima kandi umukuru waryo Dr. Sophie Namasope yabamanyisa ko abani 10 bafa bari kuzarwa buri kwezi kandi abakazi bashatu bafa buri kuzara buri kwezi ekinte kitariyo mu marwarira gandi. When you look at all those deaths, the majority of them are associated with related farms. Baika ono mu district ya Chikuve nkwe RDC Amran Tumusime okusuba omutima nkenko keru kumere empazi akabore k'abanya-Uganda bahindwirwe empungi bwanyuma yo kubinga omwitaka rya Bukinda hata basyo mwaka gumuha ofisi ye Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.